барои пешрафти шабака обуна шавед. қиссаҳои зиндагӣ. ман дар корхонае роҳбар шуда кор мекунам. маоши хуб мегирам. тамоми шароити зисту зиндагӣ дар хонаам муҳайё буд. барои ҳамсару фарзандонам пайваста чизи дилхоҳашонро харидорӣ мекардам. дар рӯзҳои ид ба модари писаронам беҳтарин тӯҳфаҳо инъом менамудам, вале ӯро бо як дидан дӯст доштам. вай низ нисбат ба ман бетаваҷҷӯҳ набуд. ҳарчанд модарам мехост ки духтари кадом як хеси дурашонро ба занӣ гирам, вале ман ду поро ба як мӯза андохта гапамро гузаронидам. ҳангоме ки аҳли оила дар бораи хонадоркунии ман маслиҳат мекарданд, шарт гузоштам ки агар маро хоҳед, пас рафта он духтарро хостгорӣ кунед. боварӣ дорам ки танҳо бо ме хушбахт мешавам. онҳо низ ба хотири хушбахтии ман розӣ шуданд ва духтари орзуҳоямро хостгорӣ намуда бароям арӯз карданд. зиндагиамон ширин оғоз шуд. модарам хурсандии ману ҳамсарамро дида шодӣ мекард ва шукр мегуфт ки ба ин издивоҷ розӣ шуданд. охир ҳамсарам духтари ҳалиму меҳрубон буд. ғайр аз ин тамоми кори рӯзгордорӣ аз дасташ меомад. рӯз то бегаҳ меҷунбид. рӯбу чин, пухту паз, шусту шӯй, хулоса ҳама кори хонаро танҳо худаш ба анҷом мерасонид ва модарамро намегузошт ки ба коре даст задад. волидонамро чунон эҳтиром мекард ки ҳар лаҳзаю ҳар дақиқа дуояш медоданд. мегӯянд одам бо дуо месавзад. бо хости худо ва дуои падару модарам мо соҳиби писарча шудем ва ба дунё омадани аввалин фарзанд писари боҷону дил пайвандам Анешҷон зиндагии моро боз ҳам ширину рангинтар намуд. пас аз таваллуди ӯ муҳаббатам ба ҳамсарам зиёд гашта, аз пештара дида бештар дӯсташ медоштам. волидонам низ доим мегуфтанд ки дар интихоби ҳамсар хато накардаам. аз шунидани ин суханон қабат гӯш гирифта пеши парвардигор шукргузорӣ мекардам. анешҷонам 2 сола шуду мо ба хонаи алоҳида кӯчидем. дар хонаи худ низ ҳаёти ширине доштем. аз занам ва рӯзгорам шикоят надоштам. аз гуфтаам берун намебаромад. доимо дар хонаам хӯроки гарм тайёр буду либосҳоям тозаю озода ва дардмол карда. бо ширинзабонӣ барои ба кор гусел намуда ҳамин гуна пешвозам мегирифт. хонаи нав низ бо меҳмони нав овард, яъне соҳиби фарзанди дуюм Ардашерҷон шудем. Ардашер баробари ба дунё омаданаш ба хонадонамон хушбахтӣ овард. соҳиби мошини наву замонавӣ ва вазифаи нав, роҳбари корхона шудам. акнун аз пештара дида рӯзгорамон хубтару беҳтар шудан дошт. бо ҳамсарам тез ба бозор рафта чизҳои барои зиндагӣ дар кориро харидорӣ менамудем ва албатта дар ин давом барои ӯ беҳтарин тӯҳфаҳо, тиловорӣ бо нархи гарон ва дигар чизҳои дилхоҳашро харидорӣ мекардам. ва қавле дар тило тар буд. сару либосаш низ зебову қиматбаҳо буданд. акнун дугонаҳои ӯ ҳар рӯз иваз шудан мегирифтанд. барои худ телефони дастӣ харида соатҳо бо дугонаҳояш гап мезад. боре аз кор омада ним соат пушти дари хона мондам. пас аз 20 маротиба зер кардани садои зангӣ дар ҳамсарам онро кушоду омадед дадеш, имрӯз дер кардед. дилам ғамгин шуд. гуфтам занг занам. боз аз кор бекорато накунам гуфта аз фикрам гаштам. гуфту бо ширинзабонӣ ва ҷону ҷигару асалу шакар гуфтаҳояш маро ба хона даъват намуд ва ба пешаш таом овард. ва хӯрдан шурӯъ кардаму ӯ ман серам, шумо хӯрдан гиред дадеш, гуфта ба ҳаммом даромад. баъди ним соат баромада сер шудед асал? гуфту чунон дид ки ман бо ишораи сар ҳа гуфтам ва писарчаам машғул шуд. ҳис мекардам ки ӯ иваз шудааст, яъне тағйири хислат намуда, аммо боз наход гуфта худро дилбардорӣ мекардам. вале оқибат тахминҳоям рост баромаданд. аз байн чанд рӯз гузашту дадеш хонаи очам равам, гӯён аз ман иҷозат пурсид. розӣ шудам ва хостам чун ҳар вақта ӯро худ ба хонаи хуштоманам барам, вале рад кард.
خودم میروم، شما سرگردان نشوید گفته با ماشین رفتن را نخواست. چی سرگردانی دارد؟ پسرانم را برده در خانه بیبیاش میپرتایم و بعد کار میروم. نه ددش از کارتان نمانید، به کارگاه روید گفتنش دلم را سیاه کرد. من به کار رفتم، اما رفیقم را وظیفه‌دار نمودم که از پس این کار شود. یعنی معین نماید که همسرم در حقیقت به خانه مادرش می رود یا جای دیگر، زیرا با من رفتن را رد کردنش به سر فکرهای گوناگون آورد و حس کردم که این جا چی سیر پنهان است. از بین چند ساعت نگذشته طریق تلفن به من خیانت کردن زنم را جرأم رسانید. او سلام و همدیگر را آغوش کردن همسرم را با مرد دیگر دیده آنها را عکس برداری کرده آورد. برابر رسم را دیدن دنیا در نظرم تاریکستان گشت. اگر این کار را بیگانه میکرد شاید مثل آتش نمیسوختم، ولی هر چی کرد خودی کرد. معشوق همسرم پسر خاله‌ام بوده است، آنه که من صاحب دانش و معرفت و جای کارش کرده بودم، آنه که هر روز در خانه ام بود و نان و نمکم را خورده. از کار عصبی برگشته به زنم گفتم که 1 ساعت وقت داری، تمام چیز و چارت را جمع نموده خانه ام را خالی نما، آنجا برای آدمان حرامکار نیست. زنی دیگر میگیرم. او گریه و زاری کرده چی شده است؟ چرا این طور میگویی؟ پرسان شد. از خودت پرس. جواب دادم و او را مجبوری به خانه والدانش فرستادم. حالا در خانه تنها زندگی دارم. به همسرم و تمام خویش و اقربای مادریم نفرت پیدا کردم، ولی راستی گپ را گویم دلم به پسرانم میسوزد. آخر در این عمل ابلهانه زنم آنها گناهی ندارند. به فکر شما من باید چیکار کنم؟ همسر خیانتکارم را به خاطر جگربندانم ببخشم یا نه؟ اگر شما خواهش سفر به وطن را داشته باشید و به شما اویاکمپانی قدمشو ایسای را توصیه می دهیم. به رقم های در اکران بوده زنگ زنید و بلیط ها را